aine channel monetized verified nka artist kandi na music yari distributed hati buri kimwe nabakikoze iki cyake mukorirwe iki wazo mbeshongoza ronko mweshongozo wa gospel no manishaka nishuka tukakora TikTok aye twaje verifying yabe artist twakora channel yaba verified kandi twagaruka twakora distribution byo na twabimara nibinja butukorire ibintu byo ndabiko yes so challenges zo think kireba mu cyamane cyangwa no kugwana ense no kugwana full of challenges ko it's all about fighting abeshongo Nkole Media TV, thank you so much for watching. Webare kutukunda yijuka kutusubscribinga otoreke rukundo. Erizoba anatayisa CEO wa Nkole Media. Music distributor na akora social media platforms za TikTok hamwe na YouTube na akora music distribution na akora music promotion na akora everything. Is a politician, is everything. Na kwakira sebo ninye nakira Madam Joan ninye nakira buze abakutureba nibenda kumanya amazina gawe genyine amazina ganje genyine ni bayita Ronald amutwire bataringaye kandi abinyine bamanya nka DM Swaga. Okay, omuntu aliyokwe yanaenda ku describing akabuza who is Ronald na abasa ku describing ata. Ronald ni music promoter kandi ni businessman kandi politician urukuzagwa mwizi gwa Mpara kandi ni economist kashomi economics nizo nyine mu bukuku. Okay. So in a bachelor's economics nebindi yo ni nyongera okushoma. Yes. Jano kogwe Ronald. Ni wogwe Ronald. Kandi chindi njo mufumbo nyine nabana. Yes. Okay. Omuntu aliyokwe especially abeshongozi munonga I think leka tutware echa music industry. Yes. Echa politics tukiteka aside nebindi economics nebindi leka tutware music because abana bingi obimukize art industry munonga bazani ba filmu abayine channels za filmu the likes of Mushana oyine chamani cyo bagisireho hati katwate that road ninyenda otugambire ogwo murimu wagumbara mu bwireki umurimo gunagumara mu bwire bwingi njo munyaka 10 ndikora umurimo gwo kuyimusa abantu wa promotion ko 2016 ku serizo. Okay. Omuntu atakumanya art industry, what is music distribution? Music distribution niko kuwakore cyeshongoro okenda ngwe cyeshongoro echo ukiguze mwene nko kuwakutwara mu katare ofune musente mbo wabone mesente so niyo music distribution kandi nabwo bashito mu rurimo rundi kiri nko kuwakujeti oku distribute okuwakwisa music abantu mwene kugishisa niko katare generally. Okay. Music distribution nko kuwakujena no joti ogu distributor wechi najana atambuza soda ajiso maduka g'abantu nijo music distribution. Okay. Kuyaho muringo oguri modern kito gutukoramu okushanga ngo no bitamu kutunkaza emukutera kushashura hanga stores zona nka TikTok hareme kutunka Spotify hareme kutuminje munonga za Dizo nezi nendijo yona. Yes. Omuntu nabana yetenga china qualifying ata okuba nabasa kuya sente omukeshongoro cyeye ninga shi distribution nkakuwa tushobora as long as wakore cyeshongoro kacheza ukija nko wanje ukija mu office za Spa Promotions tukakwatagana tukakudistribute ingere cyeshongoro buri challenge neshashura abantu abintu bakuchimangu na TikTok challenges buri video ine sente zayo nizibazirincha konka yazo challenge harechesho sente zibakwana bakushashura challenge neshaki like umuntu yagaruka mu cyeshongoro cyo kuko bano ra TikTok umuntu akoresha cyeshongoro cyawe izo mu kishani ningo mu kukizina ningo mu kugamba azirungazi yayishunisa you
ya song nibakushashura ya TikTok kasente niye kushashura neshashura distribution site yo kubakorise then we center zawe uziha distribution site ejo. Okay. Yes. Okora distribution ninetenga kuba ngurize ento witu ninetenga kuba nyine sente nyingi biribita hati ngoko kuzo mu studio keshongora. Okay. Notekwa kuba ine plan yo kugira ngo cyeshongore kinyine kinkucendamo. So ho ine cyo kucendamo oine kwija nko witu wamara kushoza tukakikuterereza kandi nobota kwetaga ubumwe cyangwa haronka distribution ezo kusha distributors sites zo kushanga ngo zonoza kuteka yo music yawe arfinche then bagomba batwariho percentage ka 15% kandi arezo kugira ngo noza kushashura sente nyinji ho then ogume no twara 100%. So nukwezi kutanazo so hata no shanga distribution netanjira nka mitwari 10 aza abantu abinda ka sente kace then umuntu wagira sente zo mu music kandi kariya yahe ayinaho yagishize no shanga no shashura imitwaro nka 25 ninge mitwaro makunyana kurugirira uko kuba yemerire kurango waterese kintu cyabo kandi distribution ejo niyo rukwana copyright wakora distribution yeceshongoro muntu ndisho nabatakitekaye so nabatakikwiba. Yes. Okay, ni challenges ki eziriyo mu rumugo ninga shiba musician challenge yiba kubona mu music distribution. So obuntari musician think ma challenges back facinga konkaso fanka nyo gukora distribution think chire ba mu challenge yona kwiya obuzo no kujangwa abantu natine kasente hato mwe ushanga tachikora kasente kare kache konkebe gense no kwekaka ukareka ngo wa promoting music yawe waje organizing wakora distribution cyano waje koraje waje monetizinga rero aho no babo mweshongozi wenyine okikire akwe ibintu byawo niba bijyo mu ango nungi kandi babi bijyo mu umurengo rukikire. For example hati nke bintu nakorire ibintu bikumarayo je hati waza kora mweshongozi nka Megaton. Okay. Aine channel monetized verified nka artist kandi na music ya distributed hati buri kimwe nabakikoze iki cyake mukorindwe iki wazo mbeshongoza ronko mweshongozi wa gospel no manishaka nishuka tukakora TikTok aye twaje verifying yabe artist twakora channel yaba verified kandi twagaruka twakora distribution byo na twabimara nibinja butukorire ibintu byo ndabiko. Okay. Yes. So challenges zo think chire mu cyamane cyangwa no kugwanense no kugwanira full of challenges ko it's all about fighting. Abeshongoza baryokwe abakutureba abinji bakakwate byeshongoro byabo babiteko mu kabado mwana nazo mu studio ayeshongora ninga shaba bakare because bibyona bikaba bitaruho za TikTok nebindi bakeshongora bakwate byeshongoro byabo babiteko mu kabada hamwe n'abazani ba filmu twine butukumanya filmu zabo ziriyo mu kabada iwe nkakora eche kintu I think habauka awareness no haburota abeshongozi abatakamanyire ekintu cha music distribution ningashi marketing ningashi kuya mwaka se abinji nibaregeza tebakufayo konke birebe ndiyo ninshomesa mununga in fact nico cyandeta naha kugira ngo abantu mbashomese bamanye bintu kubikora ki uko bikutambura ingumi 2019 hari umushija wa mani mushana akampukaho yanje organizing muri mugwito twatandike kintu twacho organizing ngumi 2019 twacho organize kuza kube 2021 ikintu kikacagira rayini twashiterize buri kimwe cyone ijo ndijo muzano wa film bamwita Siriri twa organizing ikintu cye nacakaza kwanke nyaka 2 twaba twachiterize abeshongoza bakora bo wagambaho hati kamera simwa katine channel ya YouTube kunga kija twaje organizing hatari no mu mutwaro subscribers no kweyongera nico kimwe na Nura na wakijaso nico kimwe na Ketu Mukiza cyane nawe tukagikora tso nico kimwe na abeshongozi nibinji abiziraho kubaterereza ati nka Florence Musimenta na wakija tine cyayi niho music yabirera nkahi twa organizing buri kimwe so eco kugira ngo geshongoro kageshongora kare cyumayisa ngo tokwija tukakuterereza tukakuteka sabeshongozo kwimwine kukimanya ngo niko kire hari umuntu hari abantu barura abinji nangwane batinana ba promote cyangwa abo nabayayi nabinji nabashuma konkitwe urwaho twatankire kinteke tukashitandika n'umutima go gukorera industry twashitandika no kuyamba kandi gukorera y'abantu bitu kigumire kushanga umweshongozi witu na complaininga maybe yayi nebindegeye abwo ati ko kunagamba cyane twakozire hati ne yaririya ni nabasa cyane niye naji creating
tomweshongozi wa Mano Industry Yes. nyine umweshongozi wanje munonga Jack Bwebe ninye naje modernizing nawe n'umweshongozi wa Mano Industry so nureba ngo nawe binanyuzikiyira bakisha twakora ki twaba organizing abatakizire niba bakurayinga behind abakwehwa mani bakamanguti bakibasa kunke kintu nkibanki kibasa yes okay omyaka nkikumyo mission ngo myaka 2 distribution and music industry no bireba harimo akatagasi is there a future for distribution distribution nakantu kacha music industry distribution no bunto bwo kuterezamo hatwine ngo mweshongozi Bright AB akajyo kwa yanjire ku distributing music kabanza namutamo mugoyi konkate ariyo nakiterera kimwe Western yona ubwo Bright AB hati distribution nakache so music yo generally inkwita auto atandikire promotion age music age erime bizubujyayo konka style ariyo netambara munonga teka ngo nyaka 10 hari akaba hati nganyi economist no bantu mu music nimba yine kura factors ezikwetengisa kutereza kureba ngo kintu twachiwininga butakagire haruko na factors ezikuli meetinga aba bantu butazomisho na how those factors can be solved overcome how we can overcome such factors then tukagenda misho seje yona ntuntu bibara so munyaka nketano ni muntu yontu zahari yachikwita music industry yitu kibekiri kimwe abeshongozi nabayine talent jirabire byakorere bibakoresa no bumanyi hazabe koresa rengaho ebitokoza bwo hati oshango bwiro byakumazire arukweshongora yamara nakoresa biriye bitokoza bwo na nakasente kakwiya muno shanga nakakuzotinga kuri hati amani gijaga gumana gacendera hata kiza kusobwira bamwe nangwa karugaho harugiraho na kimwe then abandi music industry erimo na nebizu haronkito ba promoter abakwendeza industry kukuru kandi rona ba promoter bakwisha olukushanga nguwe kubara bamweta abantu abamwe ababira Mano Industry bamuhaye akasente naza kushanga ng'umuntu mugora nakora no kugwanisa abasaba abakora ki abakwimuka mushanga nguwe ajya mweshongozo omwe ni wariho wenga abo kwani wayine sente tarareba abandi nka Bright AB ninga abandi beshongozi ngo nabo bari mu future ninga bine talent we naza kwirukira rukumi hatejo nayo ni challenge hato shanga ntuombeka abandi bakushenye wano ukora mweshongozi nkayirema kuwo inaho wamushisa uriyo ndisho shanga namushishira ahasi na mutamutera mutagira muti ningo mweshongozo ndisho wera nahanga example ayirema bamutera tayinisho so eyo najyo nibibamu ezo nazo ni challenge kongamye ninjira mutwa twatagine tubasa kubimaraho jyona waza kuzo mu gospel ni yonse hatiya ya music eri kwa accommodating abeshongozo almost 5 mukaga 10 kandi ubona bakora sente ubingana jo Freba Muhozi ya Jackie Bariyani ba Keti ya beste mirabona nibakora kongati kijo musacura yitu kandi hatachikora mu omwe babiri bashatu Regit Paul nabandi ni wabagamba na nabanda bacara hatoshanga ngo abandi tubakuba opportunity yo gukora sente haze cyo ni kibi munonga twinabeshongozi bari talented nkaba tip Martin Ray twinabeshongozi nka Megaton twinabeshongozi nka Police Exit twinabeshongozi bingi abakwetaga equal share oba marketing na distribution yabo nico kizibu marketing nibana bageza aho bumwe konkana kugira ngo harimo na factors ezeza noreba umuntu kanchi teke nko business side umuntu yayine business amwanya ayine business yamani yo waza kwijja kwiguraho ka business kawe kace umwe nabaso butakundaje so oshanga umwe yaraba kuri yatoga umuseremu yanashubura hato shanga hazaho that fight hatko kubotari stronger kugwanisa embera nkeje kujova kaminga nibakuremesa utakayishiraho shema kubana ukora ki kandi ekindi sensitizing abakora amabaga abakora namikoro abakora ki mwetabeshongozi bona abashongozi bona mubahemirimo mureke kugumana mutembeto mweshongozi omwe no ensejeri mu specialization chikumayisa ngo hari heduka ngo habe heduke mweyo nabandi bakora amaduka umwe guze cyo ndisha guze ki twena tukora so mube sensitized ngo umweshongozo karakusha miliyoni mukaga nubwo akakusha 5 nubwo akakusha bazingahi nure yakusha bina nawe zimuhereze twena tukore coming baba feo naba coming tubahereze mirimo western ngwe turaje balancing tukajikuza okay ori kwendera ninga shitu kwendera ni nyenda obeho akagambo kamwe ninga shi bubiri
ohabure abana abariyo mu music industry first ekyakandi abana abakwenda ku joininga music industry ningashi art industry katubikwatanise byona muri mu film hamwe na music byona no kutera ebishane bye kutera omuntu natera bright ekishane like oku nibakweta painting habizonde bye byona nibigomu art mbwe nanishaba obahabureho tukwendera abantu abo nimbahabura abantu abari creative nomanya nabajya ngo stani nayo ngwe kaberi kuriye akajyo mweshongoze kejyo mweshongoze akariyo mu creative industry amarane gaba mingi itwe ntugezaho Joanna ojo tukangira abana bunayambaho umunyuzik nabo bije baba bamani konko muntu ko kumutambuza umwaka gumwe gwa kabiri gwa kashatu bumwe hacimara kwatayo hatoshanga kandi ariyo nakushisha wamwere ko muhanda bacimbuza ko ngana nkaka yakuyambire wata atine ciyanyambire nizo challenge zitamisa abantu abakuyamba ba creatives kurugayo omuntu achikwata mukono ujyo mweshongozi kuamara kutera hiteje mweyonga watanga kujotinywe talent yanje niyo yandabizeho uriya wamunafuya wa maramani no wa marahamani ago kubasa kuyamba ndijo muntu so kumuraze mu mwabona babayamba mugire mico mirungi kandi kindi mugwandise munonga mufeyo munonga kureka mwaba creative talent nayo niyo kugwanirira nawazo mbiburi uranga yahire biconco yahire byahire wabigaruize ko kubiri taramuhire mugisha konko wabikoresa we yahire mugisha mugezeho munonga kwega koresa social media nkeza zizire niziyambaho munonga nazo dene cyo naco nchibanchi tuyambaho dene kindi ronda promote kumanye cyo gukora kuyambaho nyo namwe nubijaho nobwira bwinji focus yanje neta dia center nege yakuyamba baya nabo ko kwija twatagana ronda promote okwe urakuyambaho mu bintebe nawaza kurabe shonguza barabireho nabayine team mukozereki emugenyima ariko barabura kimwe cyo yes okay no basaku twe namba yawe yesimu namba yanje yo nisoro mushanje 5 inabere ni 2 niyo munonge yo kumboneraho ningo mwezero mushanje 82 tane mirundi 3 shanje na mukaga no basano kumfollowinga DM Swaga promoter amukutuyona yes then nekinanabwa kugambiraho tutakana amikutu endijo na ya Uganda mwene bintu bya internet byona ko kwija promotion ya internet yona uba wajimara then promotion ya radio na China TVs nayo tu connecting promotion ya ground libraries nayo tu niyo system so buri promotion yona tujikora yes okay we bari mnonga Nkole Media TV, thank you so much for watching. Wamwe hurra twabaturi na CEO Nkole Media TV, CEO Super Promotions, CEO aine products nyingi konka echamani mnonga abeshongozi yabashaba mu mushikirire abase kubayamba omukintu kibakweta okutunga kasente omu music yawe business nasigara ndi Joanna. Music business is the way to go. Ruhanga abandindire. Until next time, bye bye.